masa penin tuni khwa Impact TV Kuki channel ana vezo se keima joy khong sain kahin le movin chule kumtha chibei kahin bolove tuni khwa Chipinthei Talkshow ina ki Olympic diu chu hele tu masangje ma India sunga news channel za chom chomin viral nahi sa chule social media hwa jong ana viral Kuki chapa khatin bot meika ana mi agahu do a itia ana ki thangta chilai muna lam kaya na pang pu ngamlen tau thang ama to ina ki holim diu hin tu hin ama studio om tan masa penin ama lemna na ne hoitin chule ki holim na jong ana pan hoite pu ka hin leme ke pa e ahile chi pai jong kan bol ve ki pam le jeng ahile ki holim na jong apat theina dingin nang ma na hen lo lai ho na hen nom tam pi na ngai sang tam pi um de amo dingin ki phone nan neu chan hen nei thai de ham ama sa penin tuni kumtha that one chat hi jong kumtha hin alai ne ho ding na kumtha ni a hitabang Impact Kuki channel te in ichi talk show adinga nin ko jiben ka ki pa na kan sei ma sa penin gampa ma ki in regular ta inwang ke zo po in jong le YouTube a ki holim na upload nan bola ku kana bet jeng a hin ala hitabang la a tuni amin pha kam hi ki thangat ka sain Impact TV production team to avezo si chunga ki pathuk ma sa pen kan se ala kei hi kai le na zo na sei bangchun kamin chu ngamlen to thang a hi in ka hong kon do na ka kho he cycle langa mol kon a hi in kyo hi mi tam te ka hi win ucha pasal sa gi te ka hi win chela a cho neu pen ka hin ai le ka hong sei let na chu mol kon jong le lekha kan sim na high school kan sim na secondary kan sim na ho hi tam zo hi churchampur an hi in ala tu hin kaloi nu jong churchampur bizang ho hi in ala ke hi gampa ma aki hi in suti hung pot se la hin I kho zo cycle lang to I hung kon do na ai lo le I inu pate lang churchampur to a hi ka ute zo se phai am lamun thum hi ta hi ka wa le jing ke hin chomlam ta se dia chu ka hung kon do na to ka hi na chu chu he pu ge le ke pam le jingin nu le pa min ho chele amo dam na layam chele in nei pi min ho jang nen sai pi thai jo kapa he le lun khulet to thang ketin anik nem chu paneu te ma hi kapa chung chang thu ga seilang MBBS degree ana chai chet lo wang hin kol gama hin medicine hen na simin la phai gama hin high school kaiding an ahungji in kolgam nawa medicine na sim hin thinghang hospital doctor lo na de ama he da mo jo sen na zo do hin chu oza ajong na panga doctor ajong na panga mi jo se hin oi pu paneu ti an he da hen tu ka kho molkon bazara khu kaneu chanwa chu pharmacy hon to mi jan hen na ko ba hin thang jo se khun tamzon oi pu paneu ti la mi luis lang zep hon he su ke chi chu ka pa he ta ma wang he le abe na hi kum som thum lang hi tan na le kan nu jong hi kum som langa ma sang vel chun an be ta en a he to he u te zo se jong aji acha tu te to ama hi theina e jong service na hi theina khat me kum le ki su khom ji a hi ta a chu icha te khang lang zo hem ki chu hi tan ka loi nu he le boy nu hai nei them ki tin na ma he bizanga pa ngam ho chanu alien pen hen chapa thum ka nei hlonin alien pen UKG sim hin la na chu new pen hel kum khat wal pe men ki long chel chu ite chu kai ve ki pam le jeng in hele pu na chan chin ho na hin sai chu pu thu sim na hin sai jong chu ki pam le jeng in hele tu hin na ma chal hitin na thiam jil na na newa pat hoi la ya thiam jil na hin nei hoi la la an hong kai ti ho jong chu neu khat nen sai pi thai du thenge school ka hi primary class lang he hele ka kho mol kon hi private school to government JB school ki mix hi class 7 chan kana sim hin ai la school chu dei bang chu an hi lo wang chun basic education ho chu anaki mu zo thawin aban class 8 apar ai churchampura ka hong kai hin churchampura Blue Star Academy hin class 8 ka hong dut panin class 10 chan kan simin
11 12 chu Bethany Christian College kana simen abanin BSc hi Delhi sorry Delhi BSc simdingen kum nilke tabang kana men personal problem chum chala ka subject la dan chu kaki adjust to zip lo ji chun kana chi la zo hin DM college graduation kana chai graduate ka chai chai to service kaki ji do pai pai ki pam le zengin ai le pu tu hin to an hin sai service langa chun hung lut pai hitin to hin na to na mun na to ipi na to ham chele promotion tabang bang na hin mu tam tiong chu na hin sai pi thai diu ke to na hi service hi min service tha in min ha head point Indian Coast Guard akiti na chu Indian Coast Guard chu tui khang le na hilanga mi tam zon head chu Navy head wa Navy chu kum lui khang lui apat an jing sa hi chun well established organization hi in Coast Guard he la kum som li bela upabep independence imuzo masang pe muzo pe wa wainung sang pe hong kisim organization tha hi min ha head hi line jong le tu a hi catch up an bor organization lin ta chu hi wa ding hi ta hi chi hi kana lut na hi assistant commander na kana lut hi in ama hi defense ministry noya oma hi in ai wa ranking structure ho hi to police ti dam paramilitary ti dam ho to akilot him assistant commandant deputy commandant hello la commandant senior commandant DIG tin kachi avin na kana lut na chu assistant commandant direct entry kana lut hin 2005 kuma cha sorry 2006 kum zo 2006 kuma chu kana lut hin kum gup zoin deputy commandant kana kain abanin kum som lekhat zoin commandant junior grade katiu commandant JG kain chu chuning kum cho hitan to ai commandant junior grade chu kahin ai la ship khat fast petrol vessel kiti anima amina chu sel ICJ Raskiran commanding officer appointment jong chu ningkum mail ha chun in pe pai pai ven ke ho batch la commanding officer appointment mo sa pen jong kan hin na tut le tu ai chi commanding officer designation as kom dena kom jing na la ya halia base ka hin ka ship cha halia base e pam le jenge hele pu Kuki cha te la adinga Indian Coast Guard officer len ta khat ina nayu nangzalin na chunga velin ki pa thu khain sai kinin a hele to na hin phajep min Indian Navy to Indian Coast Guard he ken jong keima ta jong kalung adongin ka he khan thai pon na hele chite ni hi aki phudo akum ho hilo le chu thamkhat nen sai ta na hele mi pin aga he thai dinga hi Indian Navy hoi tabang ya pi to wa Indian Coast Guard he chu tabang chu neu khat nen sai pi thai di okay hi ani ni a hi tui khang len a na tong ding service ai chi chen na a chu isei ma bang wa chu India sunga security organization ho hi abang defense ministry noya ma abang ministry of home affairs noya ma hin ministry of home affairs noya ho chu thangpi in central police ai lo la paramilitary tin chong ki hen defense noya chu ong ki ti teng la thang pe traditionally a ki ha chu army navy air force hen ale to paramilitary to army zo say land based service hen na ma chu leisit chunga soldier land soldier a hen air force le heta ben hui land na to ki thua na tong hen as tui khang len an tong hi navy hi lang pi chu gal pi ho hum teng le galen ni na ho galen khat na ho jang chu ship naval ship hon na sata pan na la hen na aju gam khat apar gam khat kon na ding chu chi navy hon na sata pan na la over galen ade chu navy he role da le na hen chidang ju ya chu Indian Navy jong hi ta bang galen ade chu hin ai wangin tu khang hin second world war jo apar hin galpi galen hi khata poin wa ding jong ta sanom poin hi chi ta sang chun ipiti seidha low intensity threat ti dham ai lo la asymmetrical threat ka tio gam khat kina hata lawa thing noi ho ai lo la galgu bol ho illegal activities bol ho ti ho hi ti khang len lang an ong tam che ta nei la navy chola gal pi sa ding mong ki go hi te bong day to day security
activities also aboi pi ba hela chun a basic role wa para chu distraction ding hai ja chu coast guard he 1978 ko ma chu na sim ohin na chu akipat til chu navy apara he nala da wa na sim ohin all in officer hen lang jawan hi jong le independent and recruit and involving to hin navy ke depend alone independent organization ka chong hi ama ni hi training jong bol khomu uniform jong ki bang them khat areng ki het na stripe link ko ke be ho bang khu neu chakhat insignia ho khu neu cha ki khien ayong gala para dia chu uniform jong ki bang ana to odan environment jong ki bang thang pe chu ki bang su ke ama bo a main primary role a chung ki khen he khat chu hi le galpi ada ready sam khat chu hi le peace time adia till security threat neu ho ai lo le search and rescue ki ho pollution control ti ho coastal security ki ho zo se coast guard mo poe ki pam le jengen a ki khet na chu na hin saya ko na kyang tam ta ka phat chom pi na hi le pu tu hin chi thui sei pet hin Indian Coast Guard nang tabanga officer hong hi nom khang tha tam pi tu nyai ki ho na na ve ho jong hi athanom tam pi hong te di hin hi le jo hi nang tabanga chi post ho hong lu theina dinga hi lampi 11 12 5 pi la ngai helo le graduation ai pi wal ngai ti ho lampi neu khat na hin hil thei da thil phata he na question cho chi hi coast guard ajong chu hit pha pai pai na thang pia coast guard hen sei masel coast guard lu na ding hi sailor renga lu ding hi coast guard hen navik akitin na cha lu na ding hi any 10+2 chai khat po cha lu thein I mean domestic branch kiti amin na bohon ho chuta le ma ho ko them khat aneu jep dan hung achai chai na lang la hung ki bang kit tho win entry ko ma ko nim jep dan ma ko metric level lu da hin adang general duty ho bang chu 10+2 zo apa da lut phala hin na chi chu sailors lang kiti le jawan lang a hitai officer a chu in se ya hele graduate jo alu ding hein graduate chu officer hi entry hi thum thlang pin aumen aviation branch ading khat aumen laban technical branch adi khat aumen general duty branch adi khat aumen general duty hi a hila thlang pia ke ho hi ka hi na general duty adi chu any graduate hi thei he provided 10+2 achu physics mathematics chemistry a hi 60% ana mu de tien chi chu condition khara men na a technical wang cho election b tech ho hi ngai tai aban le pilot aviation langa de ang chu either b tech or physics mathematics graduate ho ngai saken na ichi ho chu hi in ichi ho chu eligibility criteria hin iti ho nadinga paimo chu piam ti a hela defense service officer khat hin ading a hin thang pi a hin lekha knowledge tam ta nei sang hin personality hi tabang defense service environment na tong thei personality pa he vet kho zo ven na abet sa na civil service ho ai lo la adang dang ho he personality sang chun na knowledge so pai mo sa ven aju UPSC ho na MPSC jong le lekha cha sut la na sim na knowledge so a reach po wa la chun exam chu crack la lib se ampon tu a defense a ho he service selection board ho na bet hen na coast guard a chu he la jong chu service selection board a hin jong amin chu za chum chemen preliminary selection board a chuma min abana chu final selection board a chuma men ala army navy air force a chu combine a chu service selection board ke tijeng it is selection board hon abet ppen u chu personality an vet kid u chu iphem ti ke da hela officer like quality kiti kait ke lo le som la nga ta bang amen na hi chi quality ho chu itabang chu aniyam ti chu abet jeng army ho in advertise about now ba ko do you have it in you atiu chu it is hela chu a quality pa chu nei ngai chu hi quality pa chu coaching ga jawa ai lo mi khan advice about overnight 1 2 3 ki prepare interview crack thei lo imi hi na chu hi tabang quality chu nei hi quality ho chu ppm te la tu la ya internet youtube ai lo la google search bol le han bon am de hin ka ga gyal do session sun chu expression ability na decision la thei dan
ala courage han san na so ala leadership quality mi convince bol na so ala logical analysis situation khat problem khat oma ahile blind na mo pen lo de a core problem pem ti head do achidung the solution hol na ti ho apart dung juya flexible hi na adaptability na social adaptability kiti ho ban team spirit kiti ho amen achu hitamang quality som leli som langa ho chu hichidung juya chu abung bung cha hai psychological analysis abolwa group testing abolwa interview abolwa lawla thil dam tam bolwa hangla achain avet chu hitabang quality ho hi itabang chu anayam ti chu bet hen cha chu khang tha ho advice ka bol nom chu defense alut nom ho chun lekha jong sim de apoi mo nai na chung chona chu eima mi hi na pa hi 1 2 3 ki build up thelo hen phat dung ja hi itabang hi min itabang quality chu adei ham ti chu het do ting his pa chu imi hi na chu sa gut ngai chu ya chu kum khat kum ni kai poi kum li kum nga kai poi mil ai ma hala mai su put dan ai lo mi don put dan ai lo la dison la dan iti ho jo se kizil na chom lam ta se ida chu imi hi na chu defense environment na tong thei chu ipam ti het do chi dung ja chu hi lo chu ki bet ding ita bang quality chu ne hal ki go ita bang quality chu ne lo hala chun ki go da de se ita bang quality chu in nei thwa ma jong le iti ki sim phat thayam ti to chun pat na thei pam le jenge pu tham tha ho dinga kitil khaw na thei hilo le ki go na thei tam pin hin sei do pi zalwin na chunga velin ki pa thu khain sein achule to he maban chale tin ere tunia chilaya ihung kholo na pen ti ta te na 2018 kuma Bay of Bengal kong khat mai na ka chanang malam kaina naga hu do chije a ki pa thu elo la ki pa thil pe na san ho chichung changai hong ki hodi hi je chun nangma lam kaina he chi rescue operation naga bol chung chang thu hi mi pi te ho het thai dinga nyo khat nen sai pi thai do chi chu ei ho hi ti khang len kha jong itam lo du hi chin na tham khat in sei sau dập nghe explanation so tuy khang lên hi igam musun sun beat la dung khi mo hen na tuy khang lên lai lung hi amu khai tam lo du hin tuy khang lên chan dol hi khu hui le khu ki to ala chun flat c ki ti na i bet a la chat likiling lo bet nom nom ki khilut jong le ki lum mang hi le ki lom leo cho ta là ít dập dòng là và đúng ho sang dập nộp dập na lai he mà khu salty hay giờ khu density sang dập na ajo khu acid lo là boy na di lo tui dập thấy khát dia cho ai vàng ajo hilanga hui le go hung nung kiti jo se tui khang le na hong ki pan ji cho cyclone kiti hong tui khang le na ki pan na mo jo se hong kon do na khosiet kiti jo se hong kon do tui khang le na hi ajo warning lo hela hut khara khong se the khong se te at le hui ha da hong hat ding hui hong hat ting le ti chu all wala chu raf hong hi ji raf in ti chu ti ki nong hum ji na ti ki nong chu abang kom le alai la dung abang kom le kho si de sa ra chu in chung bum chan chan ang ki nong jong ji na hi chi la dung a chu kong ti khang len chi chu ti khang len din mon ta la thang pi a he ti khang len na tong hi mi hi zat ni asai the ama sapa chu hi le cargo ship an tong ho na merchant navy ti ho ko ama ho hi country khat ki ka ai lo le india sung jeng a jong port khat ki ka kong len ta pa ho ko von tam ta apu a chi ho hi atama ta main het dia chu khovel pum pi hi hop thuma hop ni hi tui cho na ai chung chona chu khovel pum pi a trade and commerce sum kolvein agam khat a thil kipla kipu ho jo se hi atam jo hi tui khang lena jahas apara kipu chu ale tui khang len chu economically a very important hi dan ai lo gam jo se ni chi tui khang len hai ki ngai na nei dan chu khat ai tai alang khat kira chu e ho thing hanga na to mulo ho khut chaga jo se chu amit kip zo le ikon ta bang wa tui khang len panga cheng kol le vai ho kon business ham service ham nei lo ta phat chu kong ki mat wa tui khang len ngaman a chi ala ngaman ho to chi cargo ship an tong ho he khosiet nan to ham ain kong chung ba chu engine machinery failure ji ham
ai lo le tu chong ke incident ba chu mei ku ka ji hama boina atu wa hi le dammo vi shara boina tu wa jong hi ti ho hu do ding ki ti coast guard ho role and responsibility la zaw coast guard in charter of duty hi gup sa gilang kan ibin chila achu maritime search and rescue ki ti na ti khang le na to sit to ho hai pan pi na pi ding ti hi ke ho mo pu na khara ma hin hi chi dung ju achu june tarik som le thum zan chu hin ning kuma hi chi andhra pradesh a para hi cargo ship ali dalien khan container in ti teng le he kha jong mo tin he kha lo jong mo tin truck ali dalien ho in apo ai lo le train coach karen apo chi thia ki sim box ho ko hi chu ho sawa sa container hi container sunga khu hi chi consumer goods ho hi hung ki henga hung ki puji hi chi container zanga thing thi chet chu hi cargo ship an pu ang hi Kolkata zo hi akim don a container sunga avan pu ho hi mei ka thei an omen hung pu chong pu pha na sung zo se ka an aban ba na container ho an ka la ja su hi pum kuna kong ta min na ala kho sit kit to ma hi le hui hat kit to ma hi la ma hi achi na ding lang chi thei ta lo ha da hi mun chum be zo wa tui dong lang chi geography a khu vela map khu vela Bay of Bengal to Bangladesh ke ka la khu Sundarbans area ke tin na hi chi area khu tui athu lai dong lai dim chat hen tui khang le na hi tui athu chan ai ja si safe hi cho tui dong lang chu ja sa thun teng la chun tu la to kha la chun ki chai ta a ma ho chun hi chi tui dong lang chu ajut jeng ta ji chu mun tang ajut thei lo ta hui na lang chu chi lo wa la hui chun mei ko ho cha ma ho lang an siam khum wa la atol ho he anung langa om ja na hui na lang chu mei ko chu khuti langa kho chi thei na de chu ajut wa ai la ma chun wireless communication ho satellite communication ho mang cha chu distress signal ho he pi na thei chana he pi wa ai la che chu distress rescue center ho ani chi signal ho chu ke ho ko ma relay an bol ba chi nu jan khang jan ba ya chu ka ke pat do ba ka delo ajing tarik som le li ni jing vai pungko ma khai do na he amun chu ka gal thono thuna he le bai thera chu hung ki chom hla vo ti jeng thei ta lo na ama ho ja su la le da le in song thum in song li ho sanga sang zo za ma ho na mun chu el ke ho ja su ele song ni ho ve la ja na a chu ke ho chu ele service sip ai ja chu lien be se lo ma chu cargo ship za le da lien ala tui ki nong la chu kong ni hi ki ti khom thei lo a ki long ha ti hung ki tat to ha la kong te ni chu ni ni chu si thei na a le di cha chu ke ho in mi ho check bom na deng lang hu do na deng la kong neo ka neu kong neo a chu ka sol liu zai wang chu tui ki nong cha hat wa ka kong neo jong ki sol thei lo a he apol ding dan chu ai thei ding dol jo se chu lo ta chu hi jong le chu ka da la wa hi le ma chu thi diu ta ke jong chu challenge ka la na hi ta bang i ma sang lai ta mi thi ding a ma ei ki cha ji ham ai lo le i pi jam khana mo da la ding chu in kho guilty feeling ki nei di chu thil di lo wa ka gel tin da i di bol thei chan chu ke bola na nai cha khara ja su ka to la khaw ka se pi wa khaw chu ki mat wa ama ho in life rough ki ti na last option a jahaz chu tuil alum mangham upayam lo teng le abandon bol teng le akin sun ham de wa chu plastic a kisiam na balloon ta bang tire ta bang kisiam pu la he hungkum la wa chi chu khaw chu kapi wa chu ka kai do ja chu kan hu da chu mi som ni le ni kai do na dia chu pungkal li le ke ta bang he phat lu den na a dan chu ka chu ke ho chu tui dong langa chu ta ei lo jeng kom naw jong chu tui dong lang ta danger dan chu chi chu hen cho chu na chang sa la kan hu do wa kan pu le cho chu ka chung ba chu len na khat coast guard len na ma khat jong chun thil chan dol ho chu monitor a bol sing ke ya headquarter langa ho chu report a pg ba na hi cho chu helanga news channel ho in press briefing ho chu ka hello ka ba chu tv channel jo sin just breaking news a ear and ball ba mi som la khat a ki hu do in mi som la khat awat na lai ti chu na sei jeng ai la mi som le ni kan hu do jo wa chu ki ho khong thon ma chu ki ho thu chu ka pi la cha chu a bon je ke hu do tai ti chu an he ba ya chu media a jong hoi ta chu publicity la pa chat ne ki mo service a pat a jong chu hi chi
cooperation zalwa chu award jong kim wana gallantry award aban le ABP news channel Hindi news ai nei ho ni ha fet to ben ama hin kum si la bol ngayo Independence Day ni le hen bravery award pi do na ni chu sa mi India pum pe mi nga thlen do na la wa chun kyang chu ei thlen do ben na is te ni ta chun kan ki sa ne ki pom le jeng e pu na thu sim sai chu ngai no om le jeng in ki ho tam zo chun na sai banga chu ti khang len jang ka mu kha lo chile sip ho jang chu ka mu kha lo hin na hele nang ma sai na ko nin ka zaw win chile na mi na ga hu do dan ho jang nang san down ho chu ki pa pi nom le jeng win ai le tu hin to na hin sai sip na ga hu do thu ho chule award na hin san chin video clip ho chu mi pi hon ve nom te de ta sanin chom cha na ve hi te mi pi ho tu ni khwa pu ngamlen tau thang command hin no ya mi ga hu do naw video clip chule award asan na video clip ho chu chom cha na ve hi te Good evening, everyone. I am Commandant Zazi T. Ngamlen, Commanding Officer of Coast Guard Ship Raskiran. Last night at midnight, we get instruction from our authority that there is a grave situation arising in the Sandheads Anchorage area, and we need to sail with dispatch. So we summon all our crew within the 30 minutes. Normally, for a ship to get ready, we require at least 4 hours notice. But considering the gravity of the situation and the humanity problem, we sail with dispatch. And once we reached the sea was very rough, but we still braved the rough weather because it was a humanity challenge and it was in fulfillment of the charter of duties of Coast Guard. Commandant T. Namlin. video clip chu in a vetawin tu hin pu ngamlen to ke hona chu anaban jom ki taw hite ki pam le jengin pu chule na video ho jang evewin ki til khom le jengin chule chi news chu I ho local news ti dan chu tu ni khwa ki hona impact news a jong hi ana ki so hin mi pi te hon jom anamu te de ka ta sanin a hi le tu hin maban na chal hitin Kuki chapa khanin hitabang mi pi masanga award lenta
a hin san he ki pam ta hin na he cha he nang in sung mi te dong cha de a ki ha pa de sa de ga ta chane amo chu chan ge ya ki pa wa ti na hin til kho ram ti hong chu neu khat nen sai thai da chi ka in sung mi han lang ka khu sung mi han lang ka loi ka pa pha jo se koi jong le bang chun chi ka lol hen na chu ke pa pi lo am pon na chu na sei ma bangin inam sung ba koi jong le nam chan bom pi khat hin zalin het phat ta phot in jong ke pa pi na chu di sara nam khat hin a ki pa pi chu chom ja mi athi sakun athi dinga sa ki hu do hai ji chun ban noi mi koi ki ti lo he pha jo se chun ke pa pin kyong ka ki thangat ma main chi chu pathin lo pi na ka phong do en na ale adi sanin awat sang dia in ko wa abp news ten in ko wa hin the family na pui nom hin ke puin ati ben ma hin facility ap hoi le ben na in muna para pick up and drop chuta la delhi muna thun na ding ma jo se arrange sa bol wa hin it's peta chu ka cha te dam mo lai ta hin ka ji ka cha ka ki pui thai pon na ai la min the in sung mi pui thai ten ki puin tia chang se chi ding jong ju ka ti in langa ka u te nu mei ni na ti le hen ki ho chala wang sit ta mei thai ni o men khat choi le ka u pa loi no hen khat choi le ka u nu ani kel hona he pasal ta ro mei thai he jal chun amani chu kan thleng do en ta bang lol hin ni a he ka so pi te ni in yung ki pa pi an amani jong them khat break ki la lon long lon an tin abp te kharcha chun len na ticket ka book pi even ale delhi a na hojang mo si arrange sai na mani jang hongin aban tu chung hi chi zawa ka hong pot na tu chung he ma sa pe na hen ni jan hi chun new year ni jong chun ka khosung mi molkon kho a new year ka man na wajan khosung mi pi te zo sin hi ji thu sim he ei sei sa ben ei ke pa pi naw hi ki thangat pi naw zalen kin jong ki pa na zalen khosung mi te zo se ne ding in new year cake sponsor ka bol cake cutting ka bol win nu pi ho to kalam kho men ei ke pa pi da na cho e chiwa ka sei do nom chu hitabang award hi to phat zal chu hi nai to phat chung chu na chu ei dei sa ding mi om lo wa hele ki mo mo lo we na ale ei ti chu all india service khat adia hitabang Amy officer ichunga alien ta ilampi eiwat pi thei jong umbe se lo na mi het jong ke lo mi ki eng sit to ai lo la ki thang tip to na tam ta la chu het pha lo noi nung pen a ki ger lai ta chu hita bang chan bo hong ki chang wang chu pathin hin thudi a na tonga ai lo la lung lut ta gun chu ta na tong ho he alem chang dung ruin hol hin na pe ti ka sum proof ka bolin ka kit ta sanen na da chu khosung mi pi te ho ko ma jang chun te si ai lo la in sung minu mi pa ho lam kai ho khosung ka chi si la best business ai bol wa taw na iman pi no ho ga hi ti chu ka phon do no me pa ma he jeng en hele pu na ki pa pi ho jang chu ki pa dinga lom ta hin chule na yong na to ding kin te ho no te ho ta bang na ga ko ho chu ti sai da mo dinga jang aki pa na chung chon wa ki pa be che na aki mo hin nang zalin chom khat be chu alung gen theina ho cha hai mil deu ka ta sanin na ki pam le jeng en ele tu chunga chi e wat na hen mu ti lawa chu to na service na to na sunga hi e wat dang na mu kha tam om le neu khat nen sai thai da e wat chet wang chu in commendation na e wat jong chu ti thei tho hi nain ke ho service ade alien pen hi DGICG Director General Indian Coast Guard kitin na aso Director General chu hesu Kevin State Khada Police Department alien pen hin na hichi chu organization dang jo chen jong hichi commendation ane in ke hon jong kan even je DGICG commendation chu India pumpi adia Coast Guard pumpi adia tiute aso kumsi lehen Independence Day ni kho to Coast Guard Day ni kho a hi hitabang to phat bol ho he commendation pe ji ne chabang commendation chu ningkum ma chun Coast Guard Day February tarikh khat ni chun na kana mu en hi chi jong chu mi tuila a ngaman ho mi gu
aku ngu tuil alhumanga thidia saho ka gatu kha a hi cho kan hu do na chu kamu he kide hi chu ahina bana tu chunga kamu to ahina wat dang wang chu sei the kamu line ga sei ding thu pi ta wang chu in training ball lai jong khat we chu ka training oi ke wa a face women overall a pa wang chu hi po in basic training khat chu hele academy a ki ball women orientation course ketin hi chi zo zo wa khu cadet phase c cadet phase na tui khang len na tong ding ki za la training ship a ka ball lai wa hin hi cha hin overall a topper kan hi za chun director general trophy for best assistant commandant ti chu rolling trophy mai na hin na jang na chang chu ka training la ya lot hin na jan kan mu in hi chang chu hi ki pam le jeng pu ne wat mu ho na hang san zal na ki ta zal chele na to na tom ngai zala na hin sa na hin chi je chun kyon jong na lol hin no chunga ki pa thu avelin ka hin sai ke rovin ai le tu hin hi chi na to mun chu a chomin na koi ta di le hen officer khat hin a hi nam sunga hi ti sai da mi zo si hin nam ingai lu vin inam sungo jong hi aki ngai lu lo jong itam ven hi le chen boina nam boina jong tam pi min cho hi siam phat de tam pi min cha hi nang man nam pi adinga tu chan ge ya hi involve nong hi na le neu khat nin sai pi thai du thing ta sai dia chu government service ball this ada state a jong lo center ball khat dia chu society a panla chu thilha sata awang hena jong le jo khamin awareness spread ball discuss ball problem core issue pe ham core problem pe ham sta le chi problem chu ipt tackle ball ham ti group discussion ho hin jo ka pan kanala ji na it's a social group discussion a ki ball ho a kon chun spontaneous ti da mi khat in plan a ball a go na mi ko khom a form lo mo call lu apar ai ta bang society core problem hi pe ham mi jo se ne se wala ku ki te society ho adam poi na society he boy ti seizing ke boy na bul pi chu core problem je pe ham ti chu kong ki khola hela i chu i tribe recognition ho chung changa ki head team to lo na ngai dan ki ba lo na ti te ki ho hi ni chi ngai dan ki ba lo na ho chu i ti lo a su tu the ham ti ngai to na hin pan ka hin lai na hi chi chu kan ball win reconciliation forum ki tin social group kan siam ven chom la mare kon song kitian chila achun alam kai chet aki lo bang chun pi ha pan na la loi chun kong pang na icha kong lai le ti lo su full fledged social kipi an to wang chu adang kanei sampoi service ball masanga neu an ki ball ho wang chu chom hi tai na ki pam le jeng hele pu tu ikholim na jong chom khat pi na hi tan toy ki holim na chu chom khat break anala hetin break zo le ikholim na chana man chom ki hite ki pam pu ngam len to thang to ikholim naw chu tu hin break chom khat anala hetin break zo le in a ban chom ki dio hi
tàu thang tội kiểu lim nào chứ break trong khai là tàu viên tu hình kiểu lim na chứ anh ban dòng kiện ở hết ai là pu break dầu in lim na cái hình này kiện này azo ai na say ban recons na pan la dan na hin say tayin ai le chi recon si ipi tup le doi na ya na hin phu do ham chong chen yau khat mi pi ten het nom de ta san na hin say pi thai dio okay hi chi asai de dan hi cái chích chặt asai gì hi hạ sa hi cái say bằng nó do cái say bằng chun na mi khát lên ni ai lo mi giảm khát cái hậu tua ta bằng cái loại khom na khát xí mới tin hi tin ball ti ti cái form hay pun na chu cái khát tua lo tam ta hi social media apa hi discussion hung cái ball na group chom discussion cái ball na apa hi i problem hi solve lo khu eti pun na ta phat hung cái hậu khom khoma akor isu chu ipiham ti hung cái gel na lungial hung cái bang ho chu all la hung cái khoma reconciliation forum chu hung do riêng hay cái form hi lo hung do hay thieng ta sei dia chu na hi cha hin hi cha cái boy pi pen chu hi la ho Kuki te la hi boy na hi tam ta ame boy na chu tam ta la chu pi pen na ti din ta den main problem pen ta khat chu hi la identity thu he na identity thu chu isia hi la koi zo se chu Kuki chu angai lu so ke dan kit ve Kuki kai poi ti jong po ve ngai lu so ke wa Kuki ngai lu ba nga chu ngai lu daw alam pi na amins ti da ako ki ko mu dan hi ki bang lo ji a hi ki ki ni la ki kin na tabang ngai hum do le ta cho ngai dan ki class dan cho ai la chi tribe recognition basis a nampi ki tolding ti a thil yellow abang kit khat chu tribe recognition he ho dia ki khentel na muchi phalo hin hi chi thu hi sei lo ding direct a Kuki a chu ki loi khoma Kuki min chu ha su asu hat la pha hi sei ti group kar hi chi hi a goal chu Kuki su hat hi chi a means pa chu khat chun Kuki chu direct a chi pi la hi jing lo ham anoya ki bau tam na bep se wa tribe thu se ya phung thu se sang Kuki chu a chu ki par Kuki a chu sel phajing lom ti ngai nam ngai lut na di ta cho ala lam khat ki ra se wa chun Kuki ki hin ma jong na Kuki su nga hi pau le chon dan ki bang lo neu tampi ma hin cho jo se chu tu ni ko a he tribe peeling khat chi da na government recognize ai bol ai ta la hi chi tribe level a hi abung bung hai ki sim tu ma sa wa chi tribe ho chu ki loi khoma Kuki chu su hat apal ham ti ngai dan ki bang lo ni ki ka hi ina kinil ne lo hi ki sau hi cho khatin direct a Kuki ta thil ball ko la khan ai poi tribe thua ball le tia ikidem to khan tribe thua thil ball le tribe thu sei hi bin ta ikidem to na a chu hi chi ho ka la chu ai le problem hi ki ho to a solve ball thai lo ai chu a goal to la Kuki su hat ding ai tho a hi la i goal ki bal a means a bo ki bang lo hi ben hi chi means chu khat jo sang sacrifice and give and take I bol wa ai lo la ani ni a chu mars bola lang a chu opinion chu din mun chu sei tu a reconciling ti teng le akina ni ki cham sa ti nei pon na accounts bol ho chartered accountant ho kai po hello le any department na audit bol hon head di chu benga na tong hon jong head di chu record khat le elanga record khat chu ki tu nam ti in bet chu reconcile ti nei chu the audit involved teng le ho bung kai poi khosung ki vai hom na ka o bank sung ki vai hom na ka audit involved teng le case in hand to receipt a register a thil ki sun ki bang nam ti ki chu reconcile ti nei chu ito mga chu hilanga ngai dan ke banglo te ni chu reconcile bol na de chu ki ho kho ngai ti chu reconciliation forum in hungki thang sa bai na ma chu stakeholder hi koi hidem ti chu target hungki bo hungki hold a stakeholder ding ho jo se chu ko kho ma ki ho to sa chu problem hi sei kho ma consensus solution kha chu sa thiam ti pa chu campaign hungki bo na na chi chu chom la ma sei dia chu tu ni kho hai government in recognize ai bol dung chu wa sei jong le ipilam pang sei jong le chun khanin hichitil khan hichiti khanin chitil khan jete ai da kiloi mat to theilo wa hi naw pa hi ki ho to apara pum khan thei ham
hi chi pai la chi la ding ti jong ki sei poi na pi le kiloi tu ai beng la peng palep te nu pa ma chung lung di ki chu kiloi tu to sang a chu to kho ma kyo kho ma ki tu ka chol ro thei ram ti chu ki lang sa be pam le jengen pu hele tu hin chi recons movement ki ti he ningkum 2018 sungjun ka la hon ki zap jin na tu lang hin aki zabe ki tapon a hele chi hi nanga otam a helo le chil hajing ham echana pha itam tiang junior khat nen sai pi thei dio chi chu do thei ta ai ta tu pet ta hin aki nga jang cho hedi point ai wang ningkum langa campaign naki ball groundwork sabe bo naki ball to te din wang chun tu pet hin activity si sei the hi hi icha chamkhat ahung ki dai la hi pc ham ti a hele give up ki ball ai lo le aki nga ai pon je chu nga ading ti jong aki pat na jong umlo chai na jong umlo he reconciliation movement alam kai jong umlo na athu ki to la thu aju ki to la thu ki to lo la thu ki to lo dung ja chu khin khian ai jeng na he che aki pana ki nga jong point a poi mo dung ja chu sei thei bol thei chu hum kit nan te la tu din bon wang chu hi a la chun an itabang problem core problem solve bol dia anaki gal dot chu pham ti la e all a stakeholder entity le identity thu hi chun phunglam kai ho na phungbul pi ho chi to khom sa ama ho chun ki ho khom na nei wa cha par kinup to na nei wa chi dung ja cha kinup to naw chu injury ding chu anaki gal dot hi chi chun ningkum chun conclave chu anaki bolen ki ho thla na chu om thei point ji chu hong lo jong ram ji chun na hong lo ho jong hi ipi ja hong lo ham iti ke da hala ama hong jong chun individual ki mu pi la ki ho kho ma iding chu dei so ke yo abula jong chu aphung pi ki loi khom le mina jong nan lom ai ba nga chu ipi ji ham khada hai sunga hi instigate bol le le mi til si ti dham ai lo lam lama thupolo le ti dham kigin mo to na ti mai hote na aki bol pa genuine ta aki bol pa hi ai na ding bang ta ai mu chen lawa gin mo na khat he nom ji ai ama he kun ipi sei jong le hiti ai pang ding ai ki gong sa di ma ai am ji ba chu lung kot ki hong do khat he men na he chi ja chu them khat hi chi la thei lo na men a chu conclave ke chaya e chi hong lo ho te ke ho dia chu ke ho tu na committee chi chu recons jong chu pan la tho ai ba chu pi pen a ke ho tu na committee chu conclave a hong la phung som ni le kit ki loi khom ho chu ki loi khom na git an ki loi khom mai na e chu phung pi ki loi khom git ho chu ama ho jo se chu member hi na chu ke ho tu na committee le sim ba e chi conclave hong panglo phung pi za tham khat chu khan khu a chu ule naw so pi na chu approach boarding khan khu ai pi ham zon dam ti ma ho ta san he na ba nga chu oi la ham khat a chu aki kam khat he anom ji a chu chi chu ami mala chu thilpha ai lo ke ho to ding de nge ne ba nga chu aki kam khat he am ji a chu chi la thailo ja che ke ho to no committee bang chu tu ning kum kim don chun apart ni ve to me extend ke bol jo chun na chi chu dissolve an ke bol he jong la chi hi ka sei banga chu ka sei banga chu hut khada igin mo to na ki ta san la khat hi am ji a chu thu sei khat chu igin mo khat ni pi hung sei pi pathian thu sei pi ong ki ging mo te chu na i thi na ding la i hin na ding hung sei pi ong ki ging mo te hi ta bang khat hi ilawa tu pet a hi asan je a chu hi chi them khat subside hi pot ta di han na cool down hi pot hoten chu teng la thu chi in na lung hat pet ta in dison la hi ati dan le hola ki blal to na ke thang tom to na ki gin mo to na hat pet ta dison mo la sang som khat observe bol ta diu te ti khat a hi cooling down period a hi ki umai ai le pu ki pam le jengin tu hin e hola hot topic ti taw te na Kuki hi kon khan in tribe etivin kon khan in nam hi ti chika a hen ki boy le chi nang ma gyal danai piti ki sai le tian gyal hi chi hi ipiti don but jong leng aza nom loi am de za nom loi am de na so ta le hi chi lang pang jon kyong expert ka hi point na ke hi ai le research bola scholar jong hi lo ke ho in kan chi pi pen chu thil khat chu theory khat solution khat chu propose bola ai lo campaign bola hi chu mi zui sa ding ti pa chu ke ho tu pai point kyon ka tu bo chu nang ma ta san le chi pi pa chu hin ki pu in lang sung khom tin kheu khom tin na chi chu me khom tin
khát chú ibon mai san thì khát chú hold out thì bố chú cái gì vậy na thế ra chun rồi trong bul trong căn xây tại bồi nào hiện direct Kuki a pom ding ti trong chú Kuki ngay luôn na hin through recognized tribe indirect ta Kuki pom ding ti trong chú theory a hoi se chung le chun ipom pa chú ipom kho mai la ni ne a chú khát chú sang chú phaso ke tu ai boi nào hi aki akhat indirect Kuki pom ba ki akhat indirect tribe through ading ipom pa hi chitian ni ki hal tu thei lo hi za hi boi we na ala jo ana sei ne question to direct and ki don bu go la tribe ki ti hi thing hang mi khang tu lo state am society ho sei nei ala definition dung za ke bet a la chun kon do na ki bang common leadership nei tribal group khat chu ti nei chi chu la chun e ho iphungu itiu na to hen jong chun akom ko anai akin nai aya chu chi chu dictionary definition ti de ham mai lo anthropological definition ti da min chi chu akom in ka he na ai ma government of India in scheduled tribe they recognize and bol pa cultural basis hung ke cho as a cultural basis pau thing but as a distinct language to ai ho Kuki te la abung ai khen naw pem de la pau aleng jep akoi jep asang jep anem jep nyau cha cha nei wa nam pon jong apol jep i jep im nei pau hi chi ho hi preserve bon na recognize ai bol per distinct achum tribe hung ka na this is scheduled tribe government of Indian context ai la to achu ai ho Kuki te chu kon do na ki bang chu ipui pau khanga pada ki khen lo thi sana ki nai culture ki bang hi ja chu traditional definition anthropological definition dung ja chu se la chun Kuki te chu ki khen thelo tribe khat ki chu and the government of India in scheduled tribe an tin a hi Thado tribe Mar tribe Gangte tribe te ai khen kit phat ba chu in vet a hi la ai chu hol a Kuki chu ahung ki je lut ki a hi la apa to acha te ling khara ki koi thong ki loket na ichi hi ai in hoi si chu hi jong le apa pen apa lo pen wang chu sei tha ji ha ka sai na ipom pa chu ki pom khom jing lo an chen dam na me ka ti lai ki pom le jengin pu hi le ma ba na question chu try wise a ki khan je a hi inam sungol hlasam he ti yong mi tampi a ki zap jin na ai le hi chi try wise a ki khan mana chu Kuki hi nang ma gyal dana dal ha jing thei Kuki ka hi ta poi ta try wise a tribe chom khat ki siam thei dinga hi ta hi gyal thei ham tiong chu nyaw khat nen sai pi thei du chi hi gyal thei khop set choi thon tribe recognition hung pa hen na tribe recognition mu pa he tribe recognition khat kisip cha khe zo se chu Kuki don ta lawa hi ka tribe pa hen ka kiding thing tai ti a gyal hi tamin hi chi alam khat a sei dia chu political movement ai lo le lungtup ambition ma cha lo hen lang na India sunga scheduled tribe khat hi na ST quota mu theina ai lo le scholarship mu theina ho mai ipau culture preserve bol mai dia chu ki gel hai la wang chun apha chu na ai wanga chu tu chen now north east lo manpur la dong ai ma line chat chu teng ga la par observe bon na chu ethnic ti da communal ti da competition ni ha chu a chu which political communal politics a in vet a la chun ma tribe recognize niau cha ju din wa la chun divided we fall ti pa chu hung thum za na united we stand ong hi theina dia chu ike khai khom na theu umbrella am sun Kuki hung ke chu ala Kuki ike khai khom theina diu pa chu hi a tribe recognize ho jong chun hethiam hen lang a tribe pum chun Kuki chu pom le pha dia to chu adang ho an chi chu pom thei kit talo ai ho Kuki pom lai ho jong chu aki akanen tribe som ni le ni ho lu ta ka se Kuki chu don lo ding iti kir wa la chun midang ho khoton a chu in sung ki su chat bai ti na tabang kharam do chu na Kuki ngai lu ta pa chu Kuki chu ki pom helang ki su hat jeng le ama ho jong chu ni kho khat le panala na theu hum nan te ai wa nga chu hi chi ka a chu e ho jong chu ama ho hung ki je lu thein de chu ki sim to ki chu ngai chu Kuki chu e ho se a de ki sip cha khe wa le ai lama ho chun ho lai bo khu Kuki a ki sim le ke ho he don po ati thei lo le jong chu hi chi system jong chu kot hon sa koi pi ding at the same time ama ho hung hi jong le in jong Kuki chu sot jing ti kha chu ngai hen hi che hen balance pi da ni i thip lo ji ba
boy hi na macha hi by itself as a boy lo ila adano I perception boy so I perception ila adan boy pa chu ki ho to le bo cha chu hum ki de ke ho wang chun I mo se chu ki ho to chu solution ma ka la je ki pam le jengin pu nam sunga dinga jong chin thei ta ta nam ki to na dinga khan to na dinga tam pin en sai pi tawen ki pam le jeng he le tu ni khwa chilai munai ki hona Chipinthei talk so hi lo le chi Impact TV Kuki channel ti I bol do hi chi nam ma dinga I chan ge ya apha chom me tian ge lam hi lo le pilam pya ki mang le phat chom na hin te tia nang ma gel dan ne khat nen sai pi thei do ki pa me ngai dan kin jong sei nom tham khat ka ne na chi Chipinthei talk so hi gampa ma umzo sin jong YouTube a han ki ve han ki zui jing hin chi hi eho Kuki society sunga dia revolution khan to na le ta kha dai revolution in ti teng le him le thal dop a revolution bol ko cho ma hin khan to na hi tu lai kha khan to na hi media hat dung ja khan to no ma hin economy to media hi poi mo pen hin tun kham khamin education langa jong mi phajo tawin government service langa jong mi chan chan chui phatho tawin muntin gamtina individual wise ahin abol the hi tam tawin ai bang society as a whole I machal thailo na media tha sam je hin hi Impact TV a hi chi Kuki channel in bol ho hi kapa chama main hi chi in nei wa pat in society songa discussion ho in nei theivin ala core issue ho all in bol hi chi problem ho hi discuss I bol debate I bol a kon about chu solution am thein Impact TV te in tu chana thil bol ka ki pa pe ma main gam sunga ho in TV a direct a bet bana gam pa ma ho bet de YouTube an koi ho kin jong kana vising ke in tu ni kho a ke jeng jong hi chila a ke olympi thei da in koi hi lo pi ka sain ma bana khan to be thei ni de a bol be diwa ka dei sa them khat in seilan du thu sam azo lo ai lo la bol ngap chat lo chu lam kai ho production team hon all in gian tan tin tu chana hi thil ke bol dan hi chi talk show to news our discussion ho hi abol hoi khle ma jeng hi chung chon hin abana jong arts and culture ho promote bol na ding program zat hi produce in bol be hen lang bet sa na e ho go lui thusim to ki sai ho bang serial ham ai lo le zat hin bol hen lang aban le regular feature a man thei ding da pula pa chon dan ho pp ho arts and crafts in a ho among thai di ho promote bol na thei ho bang ama ho hen research ai lo la produce bol an hin ta lang ji jiu le deisa ka sana line tu hin talk show to news ti lo hi adam ho hi lasa an ho program ho hi hin so jong che thil phata hi ki zamat na hin mabana hi tabang in house production hi an su le jabwa ai thei jong le mi pang bel sanga jong ama hon achang se a studio khat an ki hon wa tabang program za produce bol wa a produce bol saw program ho chu khobela channel news channel ka poi cable TV ka poi gam tina ho zo supply bol tho wa ahung ma chal diu hang de sa na kan in chung chona hi infrastructure camera han lang studio han lang pi jong le hi ho zo siam he independent an nei wa news ho jeng jong he hi mi in script sut sa ai lo de pi ho sim mai lo ama ho ona an ki sim diu jong de sa na kan in hi chu society sunga khan to na hi media ako na hi je chon ama ho hin nam sum khan to na dia role len ta na yuve ti kata san na pomin de sa na kan se ka ke pa ki pam le jeng pu khan to na thai media langa yan lang ai lo le nam sunga hi jong le tu ni khwa chlai mu na na hunga ai khawlim na ho hi thu pi ma jeng en ken jong ka phat chom pi le jeng in mi pi te ho chi itok so ho na ve ho jong a phat chom pi te ding ka ta sanin he je chen na chunga velin ki pa thu khain sein chele to hin nang jong boi ta chlai mu na ne hong pi o hin chele chom kha zo le nom na langa na service ban jom ki de na hitan he chwa jong he pathen ne henum pi jing han lang na hin ma pui jing han lang chele na in sung mi te ho jong pathen henum pi jing ta han ti cha chaina ka hin vai la na nom hi ki pa no jong hung lo thing me ki pa me tu ni khwa pu ngam len to thang Indian Coast Guard commandant to ikholim naw chu hi chan chon na hi ta in mabana Chipinthei talk so hi lo le Impact TV Kuki channel a epi
เวทไทยเฮโลเลเฮดโดไทยมัมติจูมีปีเตหอนท่านอมตะเละกิปะไตนางาจิงเดวินกันเตรียมกินเอไปกิปะ